Hurmatlı meymanlar, çoğun rahmat. Demek, 3. öğretmenin top kesin 8 yaş verildiğini olsun deyip koysam. Mümkün olsun sizler satılamızdan toplar hocalarında. Hurmatlı otobanlar, sizlerine geniş oturgan jayı var. Aytatlık. Ben atölyeде çakmak çıkıyorsunuz. Onlarda bolda şirketçiyiz. Bu da değil. Gerekirse. Yetiştirdikleri kızlar kesin dayanıklarında gerekirse. Bu da değil. Maçları, Bozuk Sport'taysa bütün maçları başkalarımız hayır hücum maçları neyim anlar? Çürüz. Aslında uğraştırmak olacak kadar olacak baba atamanlar. Birinci gezekte kim başlaydı? Albertte Olcay'ı başlaydı. Aksarı tavayın görülüp cuvayın kılılaydı. Sezimay senin kolunda götürüp çürük bakaydı. Sizce başlamayırsanız devamlı oturmakta sapar da eski günü olaydı kızınız. Olcay'ımızdan yaşlar vakti olsun. Ay olmaz. Olcay, top çakı. Tumanlar geçen uçturup koyalım. Çarşıdan topluluğu değildir. Anam bütünde bir geçenlik dünya olan aklına bir uçup çalıkan verdim. Sevdiğinde kıyım ola geldi onda. Sevdiğinde topluluğu değildir. Atasına, apasına, öbür atana, Cuma'yla ana aklına gelip durup koyalım ortam ola verip mağlusu değildir koyayım. Geçenlik koydu. Geçenlik koydu. Dünya olan gelip bana topluluğu değildir. Tatlı olmuştu. Onun eski ola gelip Adam niye geldi lan birisi? Ağlar mı? Tak yarışırlar da. Yol çapmazlar rakot. Tamam. Evet. Sezim ayda konuda alayım. 20 gün işlemeye kız alıp geldin hangiste? Öbür mı? Kızlık. Sizin kızlardan söylesin. Kız olsun. Kim? Oğul alıp geldi. Ol çörekli korktu. İşte geliyor. Oğullar var mı? 1 yaş, 8 yaşları olabilir. Sen de. Oğlum buna gelecek mi? Olacak. Buna uçlar oğuldu. 7 yaş Allah'ın nasip etsin. Var oğulları girer. Şarap atalım da isterim. Asamatsız olacak.
Tuğanlar oradansa. Ayşe var. Gülmeyeceğim. Nece gülmeyiz mi? Ordumuzdan turumuz bir yer geliriz sizge priz. Akıllıcıklar prizdir. Ayşe'nin çaldır. Çok bilirsek var olmuş, priz sizge. Gülzade Cem'de canıma şakaram, ben hazır tuğanlarım keyinki. Gülzade Cem'de çakırarda burada multivarkan akıllışı multivarkan. Emin akıllı. Tuğanlar gittin. Gülzade Cem'in komandası Malay Gatay, şakşı mı? Malay Gatay komandası. O multivarkan tuğan kaysi komanda. Oradan durup kıydırmıştır mesela ben koyun. Uştaki prizni verip başlayıp ben tuğanlar o hafta biraz tar oldu da oyun olmaya kaldım o şolda. Kaysi komandanın aslında yazacak şunu olacak bağımızakçı. Tuğanlar, ben birbirini başlayın ister olak etkinizler. Kaysiz de olacak şırdasa, katı uğurdasa o şolda multivarkanlar. Kulaskan da böyle. Gittik. Çok. Dün ortası Aycari. Aycari ben. Adradayım sonra. Göpüşürdü paranala ayranı. Bir vatanın ne sonuç ki bizdi. Sonuç. Onun şimdi dün ortası Aycari. Kurturum. Tak monstolun kim? Aga basınız. Polşan tuğanlar. Buradayız. Elbirinizi bir isterim mi? Ay. Gidin durumuzlar. Aga çığız. Polşan buradayız. Siz başka hafta uzlaşıp oldunuz mu? Nerede tuğanlar? Siz mi? Ananayım, atanın koydum mususun, ötkönletse kömürüm kuşusun, haylatırsın maktulum. Ne kalanım, ne kalan, bir de durdurum, getireyim aynen.
Так, мадам, бравос. Мультиварка менен, мына ушул эки приз аз берем. Кимге берем? Оюн шартына коелу. Любой кыргызча бир макал айтып коюңузчу. Макал? Жамалмаш дегенде эле болду. Бир макал. Андан көрүп таппайт, Жок, бир макал. Ойлоп турам, бир макал. Кылдыбыз? Үйдө кыл жатпай. Ошентсең, сонда ушундай макал бар эле деп кой. Енесин көрүп кызына Атасын көрүп, тыйып алсың. атасын көрүп тийип алып. Кеттим тереге чыктым. Опа. Биз адаш жүрөрбүз буну табышмак деп. Бул көрсөм макал экен. Жаттап алба, бул макал туада. Тептин тереге чыктым. Бул жок макал. Жакшы макал экен. Эже бир макал. Bir kamçı, canan atkan, noy kamçı. Жакшы. Ыры салдığın туmak, ыр özügü azılı. Ыры салдığın тымак, ыр өзөгү азыгы. Ыр өзөгү азык орда деп коюшту. Так, таптыңыз бир макал. Аганы көрүп кеше, эжени көрүп сиңдесин. Ағаны көріп үйнесін, ежені көріп сүйнесін. Бірінші орын мультиварканы мен азыр ушул мақалды орысшаға қотырымыз. Ким сонын қотырсы, мультиварка ошоны қой. Тамашалы болу, мен 30 секунд уақыт берем, қотыр өңгелер. 30 секунд баштады. Байқатырмыздар тұрғандар. Жақсы қотыр көппі. Өзіңіздер айтасыздар, кимдік оригиналы, тамашалы болсы. Ушул мақалды орысшаға қотырып қойыңыз. Даяқсыз бақан? Рахмат. Кыргызчасын айтып, биринчи алдашы боласыз. Биринчи кыргызчасы. Кыргызчасы кандай эле? Арын сөзү капкасан. Кардын сөзү капкасан. Жакшы, орусчасы. Старшего на мешок положи. Старшего на мешок положи. Ни слова, а его сам мешок положи. Колча көздөр. Жақсы. Алдырчы болыңыз. Біздің аталғандай эле кыргызчасы. Энесин көрүп. Жок, кыргызчасын айтсаңыз биринчи. Асын көрүп кызына. Энесин көрүп эмес, апасын көрүп, кыргызчасын айтып. Енесин көрүп кызына Атасын көрүп, тыйып ал. орусча которгондо. Посмотри на маму. Возьми девушку. Если хочешь, выходи замуж. Если хочешь, выходи замуж. Колча оригиналды. Жақсы. Сиздики кандай болду экен ака? Кыргызчасы. Меники кандай эле? Бұл мақалды ұмытып алдыр бе? Тептим. Тереге чыктым. Орысчасы. Прыгай, если хочешь, не вылезай. Прыгай, если не хочешь, вылезай. Колча қойыңыздар. Ответ? Ответ черт его знает. Алла келе алсын. Кыргызчасын айтып қойың бірінші. Жақсы атқа bir kamçı, canan atқа min kamçı. Орысчасы. Хороший лошадь. Один камчы. Плохой лошадь тысяча камчы. Колчалары да бар, ең соңы. Так, бізге кыргызчасы қандай эле? Кыргызчасын айтып береміз. Tep terepe çıktım. Ne oldu sizlerge? Aka sizde virüs var o şeyde. Siz unutуп алганда биякат кеттир да көрсөт. Кыргызчасы. Ыры салды,
ырыс алдың ынтымақ. Ынтымақ бар. Ыр өзөгү. Ыр өзөгү. Башка макал айтыңызчы болду. Башка макал. Бана, ырыс алдың ынтымақ. Орысша отырып қойыңыз. Ырыс вперед. Ырыс назад. Так, ырыс алды. Ынтымақ. Орысчасы. Ырыс вперед. Идет вперед. Идет вперед. Қол шапаңыздар. Браво, жақсы. Кемесінің мақалы бітті ол. Өзіңіз аға сіздің алып кетті ғой. Қырғызшасы. Әкем айтып тұр айтпады, мен ұмытып қалдым. Ал, айт, все. Әкем жақсы фотоғырдендер, қол шапаңыздаршы. Әкем жақсы фотоғырдендерші. Енесін көріп, возьми дочку. Hepim nereye çıktım? Cakşat'ta bilmemçi. Sana ırız aldık pilot. Dersin, ben oraya kullanırım. Kulçlardan gibi öğrendim. Ya. Hakeme mi? Замуждың әңгімі. Енесін көріп қызынан, атасын көріп тиіп алды. Мақалға қарап, маңдай мультиварканы ұтып алды дейді. Бұл беректі туғандар, мен біріншіден ұшыл аял кешіні сыйлап, 40 шашын ұрматтап, ешекеме берейін ода. Турале болады туғандар. Турале. Себебі бая ешекем башпайген алып кеткенізді, туралы. Қайны беремесе ойлашу күн, ама шерғазын танытшы, уже коррупция тойда бар кетпепші. Осылықтан тептім, тереген шықтым. Бұл сізге әкем, бұл сізге. Бар олыңыздар, қол шапыңыздар, рахмат. Спасибо за мақалды. Орнады көргіздер. Мына ұшына оригиналды мақалдардан кейін біз бұл жаға жалпы қошқыналар Аджы Мамат әке баш болған, Озан әке баш болған жалпы жамаат келіпірестер, Олжөйік Нұрзан жалпы қоңыштар. Бақта келіп қошқыналар келіңіздер. Жаңа Жамбы Құдағайдың қоңыштары. Қошқыналар билеп келіңіздерші, той біздікіні. Қошқыналар қайда болды кен? Қана қошқылар бақ-баттан шығалды. Біз әме келіп-чығып тірі сөйлеу атауыз. Сондықтан бір мұрзат бір әйім сөйлесім, жетшік болады. Антан көрі көрі ойынап бейлі олады. Алда кел оңыз. Hayırlardan. Ecekler. Toylar toyga ulansın, toy vergen adam barlığı kuansın. Oşundayla bugünkü hurmatlı Kızıltepe ayınındağı Tasıplak ayından kelgen çoğapalarını koşuna çoğapaların adına tutuklap etmeksinin. O direkt bile sezmaydı. Üyleri toy ülpetliği kutlu olsun. Başınarga babaldaran vakit olsun. Büyüğürge pirişirin nerifleri tolu olsun. Ömürüger akkan suday uzun.
Келіңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті бүгінгі Болжабек міне Сезімайдың тойына елімізден құттықтарымен болдық. Енді бақыт, гүлзат, құда-құдағайлардың әсерге мен мәртен тәжірибелер. Şu ұлыларды, қыздарды çoğu айтып, әрі бір өздерінің ясына қондырғандығы çok рахмат. Енді Болжабек, оның Сезімай жерге дайым şu Алматыдан ne eklesine tilegini besin, ömür uzun olsun, asmanda açık yıldızda jarp olsun, karmaşkan kollar tüvelde okanlar, balalı çakalı oynap gidiyor, iki jaka ten büyüген, yaşına kaçaştadan oldular. Geçebiliriz. Kutmanlı Şubat geçinizleri bilen hurmatlı gelgen konuktur. Baktaki Gülzade Eylek'e gelin kuluk olsun. Жолуңарга эч ким тоскоол болбосун, жакшы өмүрдө ынтымактар орносун, кош теректей бирге болуп экөөңөр короо мурдо наристелер ойносун. Алтын шекек жаркырасын колуңарда, бакыттагай тосуп турсун жолуңарда. Бактылуу ата-энелер силер болуп, акыл эстүү бала өссүн колуңарда. Дагы бир жолу бактылуу болушуңарга тилектешмин. Келіңіз. Урматтуу ушерде отурган конуктор, баардыгыңыздарды куш келипсиздер. Аке жеме келин кут болсун. Сиздерге күйүмдүү жакшы келиндерден болсун. Сезимай барган жериңе бактар кызым. Ошол жерден агарып көгөрүп, өзүң менен өзүң болуп, балалы чакалы болуп, ошол жерден өнүп өсүп, жерге талдың акылдуу, эстүү кыз экен деген наамды алып жүрөр кызым. Ар дайым жүзүңө жылмайып кетпесин, эч качан амсың. Барган жериңе бактылуу бол. Рахмат. Бұл жерде кружкалар тұрады, тек шыл аппақ соң кружкалар. Мен ақсақалдарға атайын, алыстан келіп тұрды туғандар болады, алып келіңіз. Жана бұл жақтан бұда тарапқа сізге қарауыңыз, рахмат. Қошмар қапасы жоқ бұл? Читать, капаш волос, харап, мырзалар, фотоқтарсы, мен бұл жаға ұшыл Олжыбек мырзаның жалпа беріп туғандары Ақыл жездер, Расул жездер баш болған Айнұреше, Гүлдереше, жаңа оғылымыз бек тұрды, Баяманды шақырайды, Сезімайны жаздырдымына, өкіріл қыздар, Сейіт әке, Урманты Марал Балышке баш болған жамаат, жаңа бөлілер, Бермендеші Олан әке баш болған топ. Жаңа Сезімай қызымыздың жалпа беріп туғандары, екі жақтан беріп туғандары, бөлілері, жезделері, ежелері, қарындаштары. Assalamualaikum. Şu kuşlarışlar burada müdürüne şu gelin mutlu olsun. Şu 7 yaş vakti olsun, anlaşma kıldırtıları ve birlikte olsun. Gelecekleri gen. Şu ardayım vakti olmuş üstüne. Gelin mutlu olsun, vakti olsun. Hurmatlı bilen hükümete gelin mutlu olsun sizlerge. Jana şondoy эле Олжош, Сезимай бүгүнкү үйлөрү тойуңар куттуу болсун экен. Олжош, Сезимай, ушу силердин эң биринчиден үйүңөр болсун. Ошол үйүңөрдүн алды тоого түркүн гүлгө толсун. Ошол гүлүңөрдү ар дайым күндө сугарып караган силердин сулуу кыздарыңар болсун. Ошол эле үйүңөрдүн артында узун сарай болсун. Ошол сарайыңарды кичи мал жандыкка толтура болсун. Ошол малдарыңарды нары бери топуратып куулаган силердин ыймандуу, акылдуу балдарыңар болсун. Дагы бир жолу бактылуу болуңар. Бөлелер. Кутмандуу кечиңиздер
ошо тойлор жүрөт. Ошо келдик, сактоочко келдик. Алдагы жакшылыктар менен айым. Ошо Олжош, Сезмай, бактылуу болгула. Катмашкан колуңар түбөлүктүү болсун. Бүгүнкү үйлөнүү үлпөт тоюңар кут болсун. Бактылуу болгула. Assalomu alaykum жалпы жамаат. Жесте эже келиңер кут болсун. Олжош, Сезмай, силерге кааларым чын ден соолук, узун өмүр, ишиңерге ийгилик, бар болууга, бай болууга. Дагы бир жолу тоюңар тойлорун. Жездилер, алдачы болбойсуздар. Күйөөлөнүн пайгамбарын сыйлаптыр дейт. Жездилер сүйлөсүн. Assalomu alaykum. Меймандар. Кайным менен келин бактылуу болсун. Assalomu alaykum. Hurmatli alçaqlar qonaqlar. Ата-апа, бүгүнкү келиңиздер болсун. Олжош бактылуу болгула. Бүгүнкү бардык жакшылыктар айтылып кетти. Силерге бардыгын каалайм. Эки дүйнө бактылуу каалайм. Дагы бир жолу бактылуу болуңар. Kutmanlı kuşak geçinizler benim bugünkü Aktoy'dun kübölörü. Yinim Olcebek gelinim Sezmay. Sizlerden bugünkü üylönü ülpet toyunar menen çin jürögümden kutluktayım. Salamatlar hurmatlı bugünkü keçeden kadırlı konukları. Uşunday jarkıragan salga barımızın başımızda biriktirip durgan Yinim Olcebek gelinim Sezmay. Sizlerden bugünkü üylönü ülpet toyumuzlar menen çin jürögümden kutluktayım. Sizlerge bekem densoluk uzak ömür, bakvat жашоо жана ошондой аппак кардай үй бүлөлүк таза сүйүү калат. Ар дайым бактылууга, бай болууга, ошо ата энебизди сыйлаган, урматтаган, сыйлаган, кадырлап барктаган Кыргызстандын эң алдыңкы үй бүлөлөрүнөн болгон. Ата апа сиздерге ошол келин болсун, кыз эмес бизге, келин эмес бизге кыз болсун. Бактылууга, бар болууга, кармашкан колуңуздар үзүлбөсүн. Бактылууга. Assalomu alaykum, hurmatli Aktoy'dun konoктору. Олжебек акем жана Сезмай жеңе. Бүгүнкү турмуш жолун аттанып жаткан сапарыңыздар байсалдуу болсун. Кармашкан колуңуздар түбөлүккө бекем болсун. Жана бизге окшогон жаштарга үлгүлүү, тарбиялуу, белгилүү инсандардан болушуңарды каалайм. Эки дүйнөлүк бактылуу каалайм. Олжош ака, Сезмай жеңе, бүгүнкү тоюңар кут болсун. Силерге каалоорум ден соолук, узун өмүр, чын ден соолук, көп жашага. Түбөлүккө кармашкан болуңар эч качан үзүлбөсүн. Тоюңар кут болсун. Кодондору кызыбызды деп тургандары сүйлөсүн. Ким сөйлөйт? Aktoy'dun kölörü, tağa, jenge, eje, bin azır eki jaktan gelip aябай sүйүнүп, сүрдөп турам. Эки жаш бактылуу болгула, кармашкан колуңар түбөлүккө бирге болсун. Эч качан жамандык көрбөгүлө. Силерге каалоорум чын ден соолук, узун өмүр, бакыт таалай. Түгөнбөс аппак сүйүү, аппак кардай. Турмушта эң бир сонун жашагыла. Силерден башка жаштар үлгү алгыдай. Көрбөгүлө турмуштун кыйынлыгын болбосун үйүңөрдө талаш-тартыш ытыраткан бактылуу болгула. Аябай сүрдөп атам. Не дешимде бүгүн Олжош келиңиз бактылуу болсун. Тага жеңил бактылуу болсун. Кудалар үй жылы кудалардан болгула. Сындашкан эмес, сырдашкан кудалар болгула. Узагына сүйүнсүн. Баарыбыз тынч бололу. Эмди жылы 5 көңөрдө дагы бирге бололу. Kızıl alma cedimiz bir şirin ekin dediniz bir. Benim Sezmaycemi bir koyganda suyup kaldım dediniz bir. Cerdi tepsin suyu çıkar, suyunu içsin şor çıkar. Uşunca kızlardan içine Sezmaycem zor çıkar. Alkış bilek.
кішкене қыздар. Bir kardan bir çarşı tileyin birikti. Bu sizge var oluz. Cezdeniz atına. Cezdenizde zoru şartı. Takat tutsanız. Kabaşla bir tuğanlar. Koltuktayız mı? Çürümüzler. Bir